ya to lakian dio biasa nama to nani pesi pangan ya te kunin naben dan ninde lanani MC batu protokol masyam ya to alang adaya matampuna lanani to matuangku sarwan domai tanah malea sola to matuangku sarwan domai to berosura ya to Allah alam nomor 92 Sibawan na to kematuan kudu may tanah malea na kabuno sura ya to alam be kematuan ku sarondo may to patung sola kematuan ku sarondo may polobo to tombang ya to nomor 93 Sibawan na to kematuan kudu may saron to patung na to tombang kemudian ya to alam C lanani Buang Balusu alam D lanani majelis gereja sola lanani Pak Tondokan Thomas Saronin de Talang napasiala to nomor 10 apa ala alam ya to jo alam E lanani Toma Parenta soal majelis gereja nah pasial itu Allah alam nomor 95 ya to alang jona matalo F nani toma tuang kudomai sarwan towe nah pasial ilako nomor 96 dan ni keluar kedomi karua ko lende juga to jo nomor 96 ya to jo nama tallu beta jo lanani kebetulan kalau may kawasik batu piradera dia Malaysia Masyam na tilo dorong koto inang ane minggu liring jadi yamo to tu inan di pamada tu lagu kita soal nasak lantai lato demo dia na patondokan dia tu pada tamu to dan nasang mo konse inde demo pada kuben itu mianak tomate dem pasper daya kollo alang tallu beta dem manita mummi batu sipir kalau pada ginami melapor kami di Baduluan dakor ka batu Malaysia usaha sampai pada moto terus mana laku kita soal nasang pada peroloi itu tu bangkan nama di Pokaran main dan tu kepada kuatnya jemaat pondok na anta kilang pasabayangan la pangalan lakian te pamate sula dua tabe la ko ipo tuan na sula nasan tabe la ko toma perentas ya tabe la ko bertondok labir kala ko kita mintu atau orang potong ko la ke lupa kama susan dolo jamila tangkate batang Arab bila tabaken di kalangan laki yang manikina palang pasak ina bunga tua ina panaiton dorong ilan tingkangan ta masabayan lante lubaba kama susan no puang nene di papayan ya tujona pak keboromi siapa ngentami la komintu keluarga siapa tondokan belana lante tu temo puang saka mo si sola mintu toma rapu sia mintu tondok mintu jamaat ya tulang palangan ni laki yang manik na inde batara bukna toma tongke belana saka mo kani si sola pa tondokan sia mintu keluarga si solamo kani pong lantai naniate diterima kani kerampo kani mangando matete laksana pong ki pong Yesu ia mohon na katuan siaka salamarangki amin ya ta palang kami bulian nate tomate